kuleyo pause ngibingelele izweni sonke lokhuluma umfana kaNtuli uphathizwe emculweni ke uyibiza ngophathizwe Ntuli kuyisibongo sami negama lami ngokunjalo bafowethu njengoba nanishilo bafowethu nathi niyayicela le ngoma sengenze njalo ke bafowethu nansi ingoma ngithi ngicela niyithokozele bafowethu ngingane lalelayo ke mina zonke iyalo engithatha kini ngiyayithatha nami ngiphile ngazo nabhekisa phezulu nabhekisa phezulu nabhekisa phezulu nabhekisa phezulu nanokuthi futhi bafowethu nginithanda kakhulu so konke nikushoyo ngizwa ngani nina belungu bami so bafowethu ngicela ukuthi le ngoma bafowethu niyithokozele lapha emakhaya ingoma le eyakhayo uma ngiqopha ingoma mina ngisuke ngaqophi ngami kepha ngisuke ngiqophela isizwe sonke ngoba izimo ziyenzeka ezweni ngisuke ngiqopha ngezimo ezenzakalayo ezweni njengoba sakhile njena akaze ngiboshwe bathi ngikwazile ukuthi ngiqophele ingoma ngoba ngiyabona izimo ezenzakalayo so bafowethu ngicela ukuthi nithokozele le ngoma bafowethu angifuni nilambe hawu nesisekelo uhoye nansi enye futhi single ngicela ukuthi nithokozele bafowethu nizoyithola ke le ngoma inhlelo zakhona nizoyibona ngizoyibhala la bafowethu ngicela ningilandele epage lami lapha na Facebook uphathizwe Ntuli ungaxushwe nalutho phathizwe Ntuli nje epage la ka Facebook nizobona nama updates na ku Instagram ngokunjalo phathizwe Ntuli nakhona ku WhatsApp 0769978153 inombolo yami leyo ngiyafoneleka kuyona uphinde ungu WhatsApp kuyona 0769978153